Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kumru sudu ngok omemili YouTube channel sopa. Omemili YouTube channel sopa nuluk koro pesin upload ngok kumpa sudu. To silong okolai pagi mane azon ledul gie. So azon ledul okolok gie. Picnic dohab gie. So picnic dohab gie okolok gie nemula nulu video ram katil dulang. Spag lupa ma kapila me mula nulu video ram kangku ma. Orang kerja ngok channel so saya koi anu pagarang mula ngok channel saya nulu upload subscribe bilang, comment bilang, like bilang, share bilang. Kerana orang na bell icon dem sin press bilang nulu upload. Orang sepak lain dulu, gari dah gepungnya bo, tial dulu, ngedul game mana pura excited lah dulu gede. So kapian video ram dulu katil dulang. So let's go. Kato gari dah sin gepung dulu bang pespal badung. Oke kapian dulu apa nggak enjoy lang. So kato be dagbong uluk tim dah. So dulu apa nggak katil dulang. Kapian video dah. Konang kedar ready tak bo? Ezoni bohi ase. Gufuman papa. Go same day. Mulus pak okal jaga don mulus dus pak meoso so kato apunga kapa putila don kato mulus egadin bala don nula apunga egadin badong ye moja punam hai godia hai kato mulus pak adin bala don supaya ngulus sawo picnic to ya odok ngulus sin enjoy tulang kapayen ngulus in baru ngopra mepodu so mepo baca lokom sin kin suman odok kamu pa ngulus bicara dati tinggal ala apunga sepak adin baldo so apunga aja ke bagpa kapa isudun kato selfie ladung ake adin badung Oke, dula dung baru. So kato guys, nguluk azon ke gedung apunga. Hai. Nguluk adin bana melolet dung, ayo bato azon kita lah. So, ayo mah upagi bo. Bahar do bato bahar do. Sudah kain. Sudah pabo. Betul. Tadi. Benar. Kato sebab punya ayat kusi sebab mana selfie lang abla dong foto mai dong. Oke, saya pernah nguluk party siloke enjoy nam deh. So katil dulang video ram.
A few moments later. Tu kumai ni bitor kela mo. Sabi yate video আজিৰ পিকনিক কোৱা এটিয়ে দিন আৰু ন সেইকাৰণে ভিডিঅ' লৈছে আকৌ বঢ়িয়া লাগিছে ক্লাস বঢ়িয়া লাগিছে আরে আমি হেফালে পা ওলাই গলো তো তুমি কেলা হেফালে পা দেখিলে পাল ন তো ওলাই গলে এ দেখি না পয়া কয় তই উস্তাদি মাগিলে হেফালে আহি গলি আকৌ কেলা দেখিলে बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई আজিৰ দিনটোত যদি ৰাস্তা পাহৰি যায় हम कितना एंजॉय करे तुम दिखाई नहीं दे रहे तुमको হা क्यों মাতিছে তোমাক অ ওই काम हो ওই बिना এটা কাম করছ নই এই ৰচোন ৰ এইটো ওলাব खान 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 খান খান গাড়ী দুচা তকব মজা 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 গাড়ী পচিল লুঙাই সকা তো গাড়ী এসবাক দুচা তকব ইউমা কাব